Badnjak ili koleni post, kako se pri nami u podkolničkom kraju veli, to je dan prije Božića, dan prije Kristova rođenja, dan prve nek bi se dragi Isusek narodil. Te dan se u saku ižu donese bor. Bor se naklinča, da bi se oko njega svi lijepe skupili, cijela familija. Tak da bi se podružili, da bi si neko ispripovedali i da bi bili dobri. Običaj klinčanja bora u Hrvatske, a i u našem lijepom Kalničkom prigorju, potječe negdje s kraja 19. stoljeća ili, točnije kako bi vam povedal, negdje jezero 850. ljeta. Tak vam vište i mi na Kalniku imame svakoga ljeta i svakoga badnjaka običaj klinčanja našoga lijepoga bora. Jutre, dok su se digli, cijela familija se je sela oko stola da bi se dogovorili što bo koji delal. I to nije bile pone mudrolije. Znali se kaj je moški posel, kaj je ženski posel. Dobre jutre, dragi moji ukućani, danes je badnjak ili koljeni post. Dečki, mi moramo napraviti za naše žene drvna cijepati, za tu i za krušnu peč vun. Jel tako? Mi dva bome sad najprije otišli na drvice. Bome nacijepali drv. Treba nacijepati pone drv, tako da neme zutra baš na Božić i pozutra na Štjefanje išli drv cijepati. Iz netka. Iz netka treba složiti tako da toga imamo. Poslije toga moramo otiti šumu, odseći bor, donesti bor dimo, nasaditi bor, tako da moraju popoldan žene početi klinčati, a mi im bome pomogli. Ivek i dečki, znači do poldana koji napravimo spilu z baltu, sekiru, ne znam, s bilo koji oštrijeme napravime, pazite na prste. Čim poldan odzvoni, više ne delamo ništ, jel to sve sad jasno? Žene, vi znate svoj posel, prva gazdarica, reci koji boš te koji del. Ajde, da se dogovorimo u miru. Ovak, pošto oni sad idu u šumu, mi moramo cijelu ižu očistiti, postelj popraviti, fironge nametati, dok se oni vrneju, dok donesaju bor da je sve čiste. Ja moram pogaču omjesiti, ti mi moraš zelje donesti, a ti boš grad rijebila. Ništa, u ime Božje, moži i deca, ideme, žene, ostanete doma i delajte si koji treba. Moramo pone drv složiti, moramo biti tople, cijelu noć i zutra do rođenja našega Isuseka. Ajde, idemo na posao. Daj mi škrlja. Ajde, mir Božji s vami. Dok je gazdarica rekla koja bude žena koja je delala, su se prijele posla. Trebalo je iti redom, se zmesti, paučinu omesti, počistiti sve čoške, da ne bude slučajne kakvoga smetja ostale. Te dan mora sve biti čiste, tak da se ne bi na Božić pone posla trebale delati. Da malo tu tam nategni, Složiti. koperta nam se baš nije oprala. Bož druge ljete bolje. Možda ti bo više drv, bo više i žara, šporatu. A i zima nam je nekak. Su bi morali bor deti. Je. To je morali cvjetje meknuti i morala bi malo i očistiti čoš. Očistiti te kot, je. Ferongi su se morali deti na oblok, ali da je bila cura slučajne priži. Tu se nije smel ferong skroz spustiti, tako da se vidi da je u te iže cura. Morate bo kakvi snobok gdje se navrnu. Još. A čujte, jutre nije se pone jele, bil je post. Za obed se sigurno gra kuval. Kakvi gra? Najbolje da je bažulj. Če nije bile bažulja, mogle biti i bile kakvi. Glavna gazdarica je rekla babe, baba, ti boš očistila i otrebila gra. Joj, kak je pogdromni. Jake je suša ljetes bilo. Ona je donesla gra, otrebila, očistila, ali je ostavila jedan onak pušljec grava koji bo dela pokljem uz delu i pod dvor. Glavna gazdarica je išla mjestit posnu pogaču. U posnu pogaču nije smjela iti niti
olja, niti masti. Od čega je bila onda složena? Tikvanjski sirovije koščic, male samo žaru stokle i to je dela same tak da ima male masti. Išle je pol pšenične melje i pol kukurjezne melje. Eto, male solji, nije bile germe. Dela je male sode, to je zamjesila same da bi imali ljudi koji jesti, ali da bi bili veselji. Ovdje sam već mali dela soli i sode. Mučku, neke premeke. Premeke mi se vidi. Za obed je išle i kisele zelje, po zelje je išla čer, najmlajša cura. Mati i baba su ju zate poslale tam jer su i one negdje dok su bile mlade baš pote išle, jer si je ona tu složila jedan prsten od slame s kojem bude probala najti dečka ili onoga koga bude senjala za božićnu noć, bo se s njim oženila. Gazda bi otišel kljeti, donesel piti, tako da bude za te lijepe dane, da se bo imel koji popiti. Za to vrijeme gazdarica je doma morala biti pametna. Mora male piti natočiti tako da imamo za koleni post i za Božić. Šta je lijepe šorba. Milost Boga i vrijedne ruke obitelji Remenar. Evo, mame, donesla sam ti zelje iz pilnice. Dobro, ja sam sad jela grah kuvat, to nam bi poslije za šalatu trebale zelje, znaš. Gazdarica je v struganju dela i grava, i češnja, i luka, i tikvanskije koščic, i graška, i jabuku je dela, i jajca. Zato da bi i ove ljete svega bile, iste kak je bile i lani, a morati još više. I sama se, dragomu Bogu, zovete pomoli. Kruh naš svagdajni daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Poklje 9 vur, moži su očili šumu, najti jednoga lijepoga bora kojega budu nesli dimo i kojega budu klinčali. Čuj, bor se je trebal zobrati lijepi. Čem je bil ljepši bor, bolji bor, svaki bi sosed rekel pravi gazda. Toga bojo mi zelje. E se tebi sviđa? Meni je isti lijep. Ja bom njega ocijekel. Da malo to šta grane popravi. Pazi prste dejče. Da. Meni se sviđa. Ja mislim da bo dobar. Aj, Bože, pomoj se. Lijepo nam je boj. Dok su se moži vrnali šume i donesli bor, morali su stati na drvecepu, napraviti još drv, odnesti krušne peći, odnesti kunju, složiti puni koš drv tak da imaju žene, pričam doma, to sve skupi kuvati. Inače ne bi bil badnjak kakvi treba biti. Ovoga. Tak, Deni sam ne pomedelju. Nebo puni koš. Deni, šo je prekolje? Odem, pazi, prste. Bravo. Viš kak curi, baš je pogrde vrijeme, Denis, ja ne znam za. Treba pone znijetka složiti, jer moraju babe zakuriti i kunje. Tak. Moram paziti. Tako. Da još jedne donesu tu tamo ljevce. Tak. Tak. Još malo. Znijetka. Na ti ovoga. Tak, ideme to sad odnesti onda kunju. Još mu je morali krušne peći odnesti jedan put, znaš. I dok je trebalo nacijepati drv i znijetka i donesti sve skupa kunju, to i su i deca pone pomagale. Vune je bile zima, znala im je kolike poti zanotati, ali su sanak pomogli. I tu drva, moraju žene kuriti. Evo ga, tople. Cijepali se. Deni tu, brga. Evo, ja sam malo s djetka donesla. Ma bravo, evo Deni tu koš, bravo, odlično.
I, je zima vune. Je. Male, jako ne. Bome ga je stegnala. Male se zgrijej. Nisu se ruke zamrzle. O, dobre bude. Same se zgrije. Posnu pogaču je delala glavna gazdarica. Ona ju je pekla u krušne peći. Morala je složiti križ preko nje. Mogla je napisati nekakve ime. Mogla je napisati Bibliju, bilo koji, ali je morala se peći u krušne peći. Če bi je male tijesta ostale, a bi složili još male pogačice za našu decu. Paću. Drži ove sad. To. Moram pokriti. Nakit za bor se je delalo od trakastoga papira. Slagale su se rože i slagale su se zvijezde. Stareše žene su vučile mladu decu i mlade curice kako to složiti. Trebalo je s šrljanoga papira napraviti lijepu rožu, trebalo je s bijelog papira složiti tak, 2-3 zvijezde. Zvijezdu je trebalo napraviti zato kad je ona pokazivala da je Isusek rođen. I svaki bor je morali imati bar jednu zvijezdu. Čekaj, da nas napčina. Iste tak, trebalo je napraviti i za svaku svetu sliku još jednu rožu i još jednu zvijezdu. Bar po jednu. To se svake ljete delale. Ako je koje ostalo od lani, bile je dobre, ako nije, onda se je morale sigurno napraviti. A ove kad nije baš uspjele, to su moži odnesli s čim su zdanec nakitili. Preseci. Kam zovem? Jedim. Ove hišteli. Nožici mi kravu. Predik mice su moži donesli bor vižu. Deli su ga tam gdje su žene očistile najljepše mjeste gdje bi on stal. Zvrtali su u jednom trčku prele onak i noter su ga zasadili, tak da bi izgledalo kak da je tu izraz. Tako. Sigurno one imaju onoga ukrasnoga papira s čega su rožice slagale. Viš, daj ti to male nagni prema meni gore. Tak. Ja bom moral još male, znaš, sanak, ovije par grančic bode. To. Znaš, ne smo prević. Viš. Ma, odlično. Kunjega bome lake poravnali, znaš, kam bo ljepše stal. Ajde, eto, ti nesi bor, a ja bom nesil trčekov, načem bo stal. Tak. Ideme mi. Trčak gdje je stal bor trebalo je iste nakititi i malo uljepšati. To su napravile žene. One su zele starinskog papira, onoga s čega su rože slagale i lijepe omotile, tako da bi sve skup lijepo izgledalo. A evo i male brštino iste, evo ga. Sad moramo tu staviti. Tako. To. Idemo. Daj sad boreka. Ajde, osovi. Čekaj da ja predam bun. Moramo ga složiti male. Tak. Ajde vam mi lijepe zvalji naše gazdarice, one to budu nam pomogle posložiti, bome malo obrnali. Jesu ga stesali, bome ga male zamotale. I nasmetili su nam sve. Joj, kako smo ga lijepo služili. Dok se donesel bor vižu, trebalo je naklinčati male i slike po zidu. To su delale ženske ruke. Slike na zidu, pogotove svete, su se naklinčale s bršljanom. Na svaku svetu sliku trebalo je deti jednu rožu i jednu zvijezdu, iste kak i na bor. Trebalo je naklinčati i ladice i ročke na gredencu. To su delale ženske ruke, ali i deca.
klinčale su je Zimelu. Odi se nam pomozi, odi. Daj primi ovo. Bele, čekaj. Evo sad morate pomoćku i... Što je bo klinčal? Moram ja. Ajde. Gdje treba? Još ovdje mamato. Tako. Na, ove više, na tako. Tako. Bor se kitil tak da su svi ukućani nekoj na bordelji. Na najdonje grane su išle rumene čerljene jabuke. Na špinc bora je išla bijela roža. A ostali nakit, uz one koji su složile žene od papira, rože i zvijezde, se nametale, one koje se kupile pri licitari. Licitarska srca, anđeljiki, čižmice i sve koji se kupile na prošćenju, a pogotove na našem marijanskom svetištu u Marije Bistrice. Odi. Lijepa ova srčeca koju smo sino Bistrice kupili. Iste tak su se nametali oreji zamotani u ukrasni papir, pa su se složili i bomboni, kak bi mi rekli cukornjaki, tak da bi deca slobane kojega zela i bila žnjim vesela i sretna i slatka. A ti, mama, daj male one špage. Dok se buš udavala, moraš znati to, znaš kak sneja. Aha. Povrat, tako je. Znači negdje tako da bude u sredini. Zdenec se iste naklinčal, zdenec su klinčali moži. Deli su gore jednu borovu granu, a nakit je bil, a on koji baš nije bil najljepši za nabor deti, i deli su 2-3 jabuke, same da bi svi bili sretni i veselji. Lošo ga opale u njega, da bome čistu vodu pili i navek cijele ljeto. A moćeš? Tak. Ovdje bome opet dobili rožu jednu. Tako, ovdje bome malo. Daj jedno 2 jabuke. Prve kmice trebale otiti po slamu. Po slamu je išel mož v štagelj. Zele plaftu i zele štrik. Štrik je složil u oblik križa. S tem štrikom se vojs vezal da se ne bi sjene zosipale potom. Kleknal je i del slamu na križ i na plaftu i rekel u ime Božje. Znaš, sad bome štrikom složili znak križa. Ov kraj, primni, tegni, tako. Sad odi malo prema mene, tu na rub deni, tak, ovdje sim. Sad mi daj jednu stranu ovu, mene, a drugu deni tam k sebe. Tak. Tak. I tak. Eto, znači to je jedan znak. Dragi Bog, pomojzi. Tak. Sad mi daj jedan čošek. Kapu si zemi. Odem. Sad si mi vzeo škrljaka. Tak. Drugi vogel. Tak da si 4 vogli našu ižu u miru držiju i čuvaju. Tak. Divni, bome skup nesli. Bože dragi, daj da i druge ljete dojdemo po slamu. Dok je mož nametal slamu u plaftu, zavezal plaftu, došel je pred ižu, pokucal pred vrata. Za to vrijeme gazdarica ga noter pričakala, užgala je svijeću, zela onu zdelu kam je nametala, se žitek, jajca i one blagodati koje misle da bu ove ljete trebale, i najmenše dijete i tu ga pričakala. On je pokocal, otpril vrata i došel pišu. Mame, koji delate? A evo vužižem božićnu svijeću. Svijeću sam vužgala da bi bile topline i svjetla pri iži. Hvaljen Isus i Marija!
Na tem mladom ljetu daj vam Bog sreće i zdravlja i polnu ižu. Kosekov, racekov, picekov, telekov i ždrebekov. Dobro vam došla ova večer badnja i bila vam puna Božoga blagoslova, sreće i zdravlja. Najdoge traje koji nam Bog daje. Dok je domaćin donesel slamu i del na sred kunje ili fiže da je bil bor, oko te slame i na slamu su si seli svi ukućani i deca. I tu su si izmoljili nekolike molitvi. Bože svemogući i milosrdni, koji si po svom sinu htio da se različiti narodi ujedine u jedan narod Božji, udijeli milostivo da oni koji se diče kršćanskim imenom nadvladaju svaku podjelu i budu jedno u istini i ljubavi. Amen. Udijeli dušama sluga i službenica svojih otpuštenje svih grijeha, da oproštenje koje su vazda zaželjeli pobožnim molitvama i postignu, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Hvala. Daj Bog da bote svi živi i veseli kak i ja. Ma bravo, pravi si. Dok su se lijepe svi pomoljili, onda je gazda razvezal plavtu, zosipal slamu pod stol, tako da bi se mogla deca iti ispod stola igrati. Evo ja bom sad razvezal ovu našu badnju plaftu, zel bodem vun ovoga štrika s kojim sme ju zavezali i blagoslovili i koji bom sve bom lijepe porinal pod stol. A vi, deca draga, ote lijepe noter, morate se igrati, sedeti, same morate veselji i dobri biti. Za te vrijeme gazdarica je na stolu složila križ od slame. Posipala ga z onijem semenjem, ki je zagrabila struganje, a mož je del na stol i nekoj penas. U ime Oca i Sina, Duha Svetoga. Amen. Daj Bog se tak koturali i piceki, i goseki, i pureki, kak se kotura ove zrnje. U ime Oca, Sina, Duha Svetoga. Amen. Evo bome male penezdeli. Poslije toga gazdarica je dela stolnjak na stol. I pri 3 noge ga zašila. Gazda je zel štrik i povezal te 3 noge. Povezali te 3 noge zato da bi začuval ižu. 4. noga nije bila vezana ni šivana zato da bi saki došel u tu ižu. Vežem. Koj vežeš? Lisice lampe. Lisice lampe, dobre onda jake zaveži. A koj tu delaš? Vežem. Koj vežeš? Jastrebu krampe. Jastrebu krampe, onda same dobre zaveži da nam ne bi čučece znesiš. Vežem. Pa koj vežeš? Tatu roke. A zakoj? Da nam ne ništ kral, same mu jake ja zaveži. A koji delaš ti? I ja vežem. A koje vežeš? Lisice i voku lampe. A koji sad delaš? Opet vežem. A koje vežeš? Jastrebu krampe. Delaš. E sad vežem tatu roke. I to bom jake zavezal, tak da nam ne kral
ništ kaj na stolu i kaj ispod stola, a pogotove našu lijepu dečicu. To djelam. I dok se naklinčal bor i se napravile zoti dan, cijela familija se lijepe skupila i išla k večeri. Večera je počela dok bi gazdarica nesla pogaču. Pogaču je djela na vijenec. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Pokljem pogače išla je Juva. Juva više nije bila posna. Juva je bila prava, nutre se kokoš kuvala. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Blagoslovi Bože ove darove koje ćemo blagosloviti i podaj onima koji nemaju. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dobar tek želim svim svojim ukućanima i Bog blagoslovi. Dok se Juva pojela, djela se pura i mlinci na stolu. Blagoslovi Bože ovu našu puricu koja tak lijepo izgleda i koju bome u slasti pojeli. Bocu bom dal jednomu detetu koje je danas bile najvredneše, a to je Dorjan. Izvoli. Bog ti blagoslovi. Nisam baš ja vešt oko pogađanja tih žila. Gde je Jadranke? Drugi dečec koji je bil vreden je Emanuel. Evo ga, Bog ti blagoslovi. Evo, ko bo medalji. Najvrednejša curica, to je Karmen. Evo, izvoli, Bog ti blagoslovi. Pogaču si je zela prva cura, ona koja je po zelje išla. Djela ju je zobelju, nije pojela, zvadila ju je, djela u ropčic, zamotala, djela je tu i prsten. Pokljem si bo to djela u podvajnkuš. Veli se da koga bude prvoga senjala, zato ga bo i zamoš išla. Narodi nam se kralj nebeski, od Marije čiste djevice, na tom mladom ljetu veselimo se. Mladoga kralja mi molimo. Ja bi vas sad lijepo zamolil da se svi skup lijepe dignemo. Tako je. Lijepe moje i lijepi moji, Bog nas dragi poživi. Živeli! Živeli! I dok je večerja završila, cijela familija je išla crkvu. Išli su k polnočke da bi svi skup dočekali rođenje našega dragoga Isuseka Krista. Isuse